Ovo tu je jedan ventil što se nalazi na Hondi na poklopcu motora koji omogućava motoru da diše i da ne stvara kondenzaciju na čepu gore gdje se ulje ubacuje. To je novi ventil taj. Ja, svi novi modeli imaju to. Nalazi se na zadnjem dijelu poklopca motora. I samo se ubaci unutra. Ima jedan šaraf na sebi što ga drži. Tu se vidi taj šaraf. Samo se lagano zavrne, pošto sve plastika. Evo vidi se tu stari i novi.